Alright, welcome to Duyaza TV, another episode of Young Jolalam Taram, another day, another banger, another hot one, another people king one, bafo. Aw, siyantumela. Nkosi yami. Siphinde sinibingelele. Sinamukele. Oshonele. Ngathi uDuyaza TV. Bafethu siyabonga kakhulu for uthando. Siyabonga kakhulu for ukusupporta iDuyaza TV. Singakhohlwa bafethu futhi ukulokhunja ku Facebook. Sino Facebook and sicela ukuthi nosfollow lapha and like and subscribe. Hawu. Okay, nxeseni sorry. Ubani yakhala lempahla. Yeah bafethu, ningakhohlwa futhi uku-advertise kwi-Duyaza TV. Sinathi slot for abantu abafuna uku-advertise ama-business abo. Asinankinga. Si open and futhi si cheap. We are not expensive bafethu. Ningakhohlwa futhi ukusifollow kuma personal pages ethu ku Instagram mina ngomusa Manqele _umanqele_vusi ne. Yeah. Inhloso bafethu ngoba nje sifuna ukuthi sikwazi uku-advertise ama-business wabantu ukukhulisana yabo ukuthi sikwazi ukuveza nawe lapha eKasi because manje inkinga udayisela abantu abaseKasi kuphela abakubonayo lapha ngaleso sikhathi yabo. Kanti mase sikuzokuvezela la uzokhona ukuthi umsebenzi wakho ubonwe abantu abaningi yabo ngesikhathi esincane and then bese bayakuthola ukuthi utholakala kuphi kanjani and then umsebenzi wakho usuyakwazi ukuthi uhambe usuyakhona ukuthi useKasi udayisela umuntu ose-Free State useKasi udayisela umuntu oseThekwini yabo ungadayisela abantu abaseroundini yakho kuphela yabo. So yeah bafethu ninganqeni khulumani nathi unempahla unebrand unani khuluma nathi sikushayele lana sikwenzele into yakho ube mnandi yabo kusekwena kuthi ke ibusiness liyakuthanda yini noma likuthanda phela so bese ngesenze ukuthi abantu bethenge kodwa thina sizokwenza ukuthi abantu bebone ukuthi ibusiness yakho le ukuthi likhona liya exist and then now siyoyibonela ukuthi hayi mele ushintshe career noma mele kwenzakale oqalele ibusiness. Yeah ngoba mhlawumbe ubhizi uyadayisa lapha eKasi utshela ukuthi hayi one day kade awazi so let's impahla zakho sikwenzele ubone ukuthi hayi abantu bawuthanda umsebenzi wakho and then caca nanokuthi kuyabona ukuthi kwi television TV ama-advertiser adlala abantu ba-advertise izinto mfethu ama-companies amakhulu uyathola advertiser lapha ngeke ngwamention ama-channel but nje kwi-TV uyabona ama-advert akwenzeki i-advert ingadlali mekusuke kudlala i-TV so yilo nto leyo nabo benzani bafuna ukukhulisa ibhizinisi labo already selilikhulu but still benzani bali-advertise nani senzani manje sinilethele i-platform yokuthi if you wanna advertise your stuff sikhona Duyaza TV. Yes. Yangibamba. Yep. Yangezwe ukuthi ngithini ko? Yangezwe ngithini ko? Yakutshela. No, akunankinga bafethu. La sinodaba lwethu ngoba nazi ukuthi as always ihlezi indaba ifana nje ababili abachitheliwe bachithelwa umuntu oyedwa babhanqile or mhlawumbe bawu3 or bawu4 kuhlezi kudaba lo mjolo uyangijola njengoba nesho kuyangijolela bayajolelana yabo so lana sabafethu abawu2 elenye igqoke uzi yazi uzi kuthiwa ikuthiwa uzi mose court ihlezi igqoke lo mose court abagagayo sekusichazela ukuba lo mkhakha weuzi uthatha hapi no bafethu cela sondele bafethu cela sondele ungasabi nje izinqwele ungangena ngapha phakathi indawo mfethu aba kahle buke mana khona la niyaphila bafu njani ukahle awuzwe inkabi yami ngiyabona lapho ushaye iuzi hayi into engidume ngazo hayi lebula into zakithi thina boGajames indlovu phela sidlali uyabenyathi awu ngiyakuzwa Nkosi yami bafu hayi kamba kahle mfowami ukhala kusezi my brother ukhala kusezi kwahlula imbuzi ngoKhisimusi bayihlaba khona kunjalo Nkosi yami bayihlaba khona kunjalo ngiyakuzwa bawona usakhalelani hey mfowethu ukuthi manje kahle ngifuna ukuthola iqiniso ngoba manje
sengicabanga ukwenza ezinye inhlelo yabo ngomuntu wami manje angabe sengithatha amagxathu kanti safanele ngibuye nganene ngizokulungisa lapho kubalekile lokho and abantu abaningi nafethu yazo bathola bese sebesaba ngisho ukudivorce so sekushadiwe sesaba ukudivorce because akayenzanga lento lofuna ukuyenza manje before such a step ubhekisise uzi masusthathile le step because masungale kuzima ukubuya yabo abanye thatha khona izinto usuzoyiluza in yabo so manje abantu sohlela usandweni ongasekho happy kulo ngenxa yokuthi awuzange ubheke lezi zinto lezi lapha emuva ngiyakuzwa mina mfowethu igama ubani ba uNhlanhla wakamtshali Mantshinga awu Hlabangani ngiyakuzwa mfowethu uNdlovu kafu uGatsheni uMantshinga ngapha awu ngaba kithi nina impela awu bamba la mfowethu ngaba kithi nina Gatsheni hayi uGatsheni nobani noHlabangani umtshali hawo umtshali kalela ngiyakuzwa manje tshela mina ke mfethu ubani igama lentombi intombi yami uXoli kahle nje umuntu esengifisa ukumenza ingoduso Xoli yebo ngibiza kanjani uyakuzwa lokho Gatsheni hey ngiyazi ukuthi umoya uyandlula uyeza but ngiyezwa ukuthi khona into ekhona okay tshela mina ke yona Mantshinga uXoli lona mfethu unesikhathi singakanani undawonye naye and yini le ichazile ngaye wayithanda mfethu ngaye ngoba usomcabangela nezinqumo ezinkulu kanje njengamanje yini le ikuXoli mfethu uXoli mfethu ngingasho nje ukuthi isikhathi sesinaso u2 years kanti futhi nanokuthembana bekukhona sonke lesi sikhathi lesi kanti naye futhi ebeneyinhlelo ezifana nezami ukuthi ngelinye ilanga sibe umndeni ihlale ndawonye singalokhu lokuzivashana njalo yabona uyafika uyahamba yabo so bese inhlelo kanjalo ukuthi lampe nami ngelinye ilanga mina naye sibe nomuzi wethu nezingane siphele so nami ingakho ngithi ke hayi ake ngisukumeke manje ngenze njengezifiso lezi sesikhulumile ngazo ngoba phela neminyaka iyahamba yayibona lento into kanjani kodwa hayi ngathi khona lapho engisafuna ukubona khona kuqala khona uqhamukayo ngincikiseleke khona kahle lapho qawe lami ngajabula impela ke nje ukuthi mhlambe naye ake ngibeke isithombeni ukuthi la kwenzakalani ngoba mina angazi uyena owaziyo ufuna ubuza ngaye ubafo lo ukuthi kwenzakalani mhlambe naye ubafo engangichazela ngoba ngathi angiqali yabo ukukhuluma udaba lwakhe kodwa udaba labafo efonini kumama ngangalibuza ukuthi lo muntu uyisima kanjani hayi walandula kodwa ke ngoba ke namhlanje ngikwazile ukuthi ngixhumane ngithola uGatsheni naye abe phambi kwami ake ngizwe mhlawumbe ngaye mhlawumbe ngitshela okuhlukile umbulelo uGatsheni umuntu wakhe Gatsheni hey kamba kahle mfowethu akaphileka bhuti kunjani number 1 tshela mina mfowethu Gatsheni uXoli unesikhathi singanani unaye and nahlangana kanjani yini leyachaza ngaye mfowethu wayithanda ngoXoli yazi le daba lolu ngiyafuna ukucela ukukhuluma but inhliziyo yami seshala phezulu manje angisakwazi ukuyibamba ehlisa umoya Gatsheni sino 7 months thanda 7 months and then uXoli bese ngibheka into eziningi nami ngaye uXoli sihlangane nje estradini la ngasekafike ekhaya usumuntu wami nje ukuthi yabonana yabona amamithaphu and then nami bengikhona ukuthi uXoli manje ngimncede into engichazile ngoXoli umuntu odown like ophansi yabona uthanda nomusic nami ngiyawuthanda umusic yabona acting yasithanda yonke into sayithanda yabona samba sangamazi from abesontweni ehlahla uXoli ngiyangela ngambona khona so umoya wami uphansi kakhulu manje mangizwa ngathi sekukhona umuntu yazi ukuthi ungitshela ukuthi akana umuntu like uyi1 okay but Gatsheni ke ngiyakuzwa first wakutshela kanjalo vele nasho ukuthi wife lethu wayifuna ku but then wena ke njengendoda njenge-out first ngoba umuzi ubafo la sasibekile istory sakhe and wamuzi ukuthi ukhuluma kanjani wamuzi ukuthi uyimisele ngane ngoXoli in and bana 2 years bendawonye and neyitepa bese efuna ukuyithatha wena first nomntana lo umthanda like serious vele noma mhlawumbe umthanda nje ukuthi usa ngoba nezinto eyodwa wara in into shows o acting nani hayi nami iphakade lami nami bese ngibheke ifuture naso bheke nami ngithanda ngoyiqiniso angidlali nami okay but then ukuzwa ke ukuthi okay lungileke kade bakufihlela ukuthi unomuntu
but then nakho usutholile nawe ukufonela umjida wakutshela ukuthi kusebaba umuntu wami lo ini lokho kukuphasa kanjani isiphi isinqumo onaso ufuna kwenzakaleni iqolo mayifika lakho uzofika uzofuna ukumdampa ukuthi uyisifebe mhlambe noma uzofuna ukuthi adampele house aqhubeke nawe uzofuna kwenzakaleni mina ngokufisa kwami angithi ubafuna beyangazi ambe ngazi okay umuntu wrong manje uxola ngisho so angeke ngikwazi ukumyeka mina uxoli kuzophuma kuye ukuthi if uyangeka okay ngizo accept uye kubafa but mina ngokwami ngiyamthanda nami ngikwazi ukuthi ngimeke kanjalo nje so uxoli uzophuma nesinqumo ukuthi manje because sinithuna ngiphuma nobaba yabona because nami sengilimele kakhulu uxoli and then ngiyamthanda yabona so angeke ngikwazi ukumeka ukuthi unomuntu akuphume kuye lowo ngoba ngizomiyeka nami ngiyangithanda ubafuna so uzophuma kuye konke lokho ngoba uye umqalo izindaba ngithi la namhlanje uxoli wethu angazi yalezo leqhawe ukuthi wena isinqumo sakho besithini mawuphuma endlini nje ngoba uhlanganise yonke lento le noxolo ufuna ukuthi naye ifikelela vele usofuna nokuthatha ezinye izinqumo so ufuna kucaca before uthatha ezinye izinqumo so nakho sofika ndawo uthile ukuthi uxoli kahle umuntu kanjani uyagangela usukutholile lokho okade ufuna ukukuthola vele before uthatha ezinye izinqumo usuvulwa ukuthola so sithini ke isinqumo sakho ekhanda sazoqhubeka wenza izinqumo zakho usafuna uxolise eqhubeke nawe noma mhlawumbe yazi futhi yabona manje ngiphelelwe amazwi manje ngoba manje yabona lento ayichazayo bengayilindele ngoba uxoli ngihlezi mina nginaye so uma esiyena naye ba serious ayi ngiyaqhakeka impela kodwa ake ngizwe ngayiqala nawe uzafuna ukuzwa uxoli mhlawumbe uma esimbekela phakathi kwethu sobabili uyena umuntu ongasilungisela lolu daba yabo because mina lento iyangithusa yabo kanti nanenhlelo lezi mina kade nginazo ngingasho okwamanje ukuthi ngizoyimisa kodwa akeke uyena umuntu ozongenza ukuthi ngiqhubekise noma ngiyimise kodwa khona noba ngathi ngishilo ukuthi ngangabuza ngaye umfowethu ukuthi uyisima kanjani usuyazi manje ukuthi uyisima kanjani bana 7 months lo mntwana kodwa usafuna ukuqhubeka ngeinhlelo angisho ukuthi ngiyakuvemba bafu kodwa usuyazi 7 months ungaboni lutho yawona ke ilokho engifuna ukuzwa ngayo ukuthi ukwenza kanjani lokho ukuthi angifihlele isikhathi esingaka ngingaboni lutho cha uyasidelela umntwana lo asingifonele baba khona ufuna ukusho baba la noma lento uxoli nawe mina ngifuna ukuzixola ukuthi uzochaza nampela ngifuna ukuzwa ngoba ngisho ukuthi inqumo igazi lami liyashisa manje liyabila manje ngihayi aliphole inkabela ngitshela ukuthi nakanamuntu yazi kodwa usontaphi kabi yabo dahlangana noxolo esontweni kodwa igazi lakho liyashisa manje yehlisa umoya angithi manje ngisakwazi bafa ngithi ufona angisho uphuma na ku days okay The subscriber you have dialed is not available at present. Ngena manje. Yole baf. Yole. Number call. Yeah. Yo baf. Yeah. Angithi yona ku-email. Okay. Hello. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mamazi man yazi bakithi yazi ngithi nje ake ngi-check nje yabo mhlambe ukuthi awukho busy lapho. Sorry, ngifuna nabani? Ukhuluma nami nje kanti sibanga kanti ngoba phela ukhuluma noNhlanhla. Angifuna noma ngayaziyo so benzo kanjani. Nezwi lami awusalazi manje. Yazi ngithi ngifuna ukukhipha nje. Ngiyakuzwa sami ngiyakuva wethu hayi. Ngiyakuva. Ngiyazi namuhla ngizwa. Yazi njengoba ngibuza nje ukuthi awukho busy ngithi nje mhlawumbe ake ngeshawa umoya nje ucabanga kanjani?
Angikhophi ngalondlela lethu. Kanti nje ndahlala phansi kuba bangabangethi. Hayi mamazi. Borekile futhi ngaleni ngathi uyazi into ba borekile. Mamazi ke hayi makunjalo ke hayi shuthi ke asihlangane e-restaurant ke. Great. Hayi ngizokusendela nje kulokhuzana i-location. Okay, good. Okay. Ndoda yakuthanda uyazwa? Yakuthanda nawe. Hawu. Bye. Bye. Angazi ngizwe kahle ngithiwa kuzohamba. No, somfonela again. Bafo, yazi yenzana. Asinawo bafo petrol ku restaurant manje. Ya manje solungisa lo daba lo la. Tshela lo muntu ukusibulanga ngasemfuleni la. Ngasemfuleni. Oh, isa. Asinayo imali ku restaurant. Ngoba sizela ucabisa restaurant. Hayi no, usho la yabo. Okay. Mana umtshele ukuthi akaqalela kuqala. Hi babe. Ya mama ya sorry manazi ngenza iphutha mani ngicela ukuthi ongcono uqalela kimi iqala cause vele ngila ezantsi yabo ngasemfuleni la ngakwaSibuda lo okhanda imoto ngale ecrash. Wenze ntoni? Ngicela ukuthi uqale lapho kuqala mina uzongifica khona lapho. Emfuleni go from restaurant to emfuleni I don't understand. So qala phela khona ngithi lapho mina ngilapho wena uzongithola lapho bese ke sesiyahamba. Oh besihamba sobabili. Okay, all right. Ayikho ngxaki ngingezi. Oh okay mamas. Okay ngiyabale. Sure. Okay. Ciao. Kuba lokho imoto ngasekhaya. Hey, uSibuda. Cha ilokhuzana yabo manje yabo sengenzela. Kukhanya imoto khona la. Okay, lo akunankinga mfethu. No hayi. So lento leyikhona into ephilayo. Indele kaXoli noba hayi izokala impela ukuthi hayi ithando livutha liyavutha la. Bali ede ngopetrol phakathi. Sesizwa ngayo uXoli ke mafu. Awufuni ukumfonela naye ukhulume naye. Umbuzo wenza ngathi ufuna ukumbona. Hey. Yani. Hayi ayisesimoya uvusa. Okay. Umoya ngathi phezulu bafu. Hayi bofethu. Ayisesimoya. Ngabe sikhuluma ngoXoli lo ade imfonela. Lakhe yilo mfethu izwe lakhe yilo leli Xoli. Ungumazizwe yakhe yilo mfethu. Okay yehlisa yazi thina bugajina asishare abafazi. Okay bugajina. Uyabenyana. Hayi sanini. Awayibone kanje. Katsheni. Uyabenyana. Uyabenyana. Thewusa moya bafo. Thewusa moya. Relax. Thewusa moya bafo. Ungezi ngamandla babeyami. 7 months. 7 months. Asamzocasha ke egatsheni mina nawe mhlawumbe ngizozama nami ukwehlisa umoya ngayo yabona. Yasambe mfowethu. Uyabenyaza. Hayi. Ehlisa umoya uze. Ngeke. Hayi ngeke mfowethu. Oh ya uXoli manje bafo kodwa lana manje ngasayithandi mani nanomuntu wami. Ne komele kodwa nawe ucabangisise kahle. Before angisho ukuthi ngifuna ukuthi ngiyakujaja or mhlawumbe ngithi yenza kanjani but once waya lapha ya bazo usuyazi uswenzani qhini kodwa phela ke kuthiwa second chance wara umuntu uyalunga phambili umuntu uyashintsha wara yabo inkinga ngiyamthanda mfowethu yabo angifuni qamba mfowethu ukumthanda yena ngiyamthanda yabo kodwa manje futhi ngiyaphoxeka ma ngizwa yonke lento engizwayo futhi yabona nje impela ngathi into eqhubakalayo kanti into ngangayibuza na phambilini kodwa wayekhathela ngenyawo zombili. Uyazi ukuthi wena boss umesele ngokuthatha ezinye izitep ngokwempilo yeni. Uyazi noma ngingamtshelanga direct kodwa khona into nje engamtshela ukuthi uyena loza lapha ngaduzane uyena impela uyena shaya no black wena mphuma vele niyafaniselana hayi isikhathi esiningi vele yabo hlezi shaya ublack sobona hayi kunjani ngaphela njani Daphne kosinjani ngiyaphela bafo manje unehlo manje ushintshile kanjani so serious engumuntu wami lenimaziyo khululeke kawari alright
Ndiyaphina kusophuthi unjani? Ngiyaphila igama uxolo na useshile ubafo la. Ndingixole. Oh okay. No asikisi mfethu. Ubafo lana ubeshile ukuthi niyaphuma ne restaurant wara. Ithina sesimshintshise yonke lento le lapho ethi sexolisa kakhulu. Ngizwile nje complain efoni uthi from restaurant to Emfuleni. Sorry nesexolisa kakhulu. Ithina sesimshintshise ubafo. Yeah, but then ngoba kune present isurprise sikuphathele yona. Yeah. Ithengwe yithina so thina Sidoza TV sihamba senza ama interview about abantu abathandanayo just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando sekhona uthando kuyathembana kuyaphiliswana even though kuba nenkinga kodwa phinde kulunge uyashiselwa Shiselo man mfethu uyashiselwa kunjalo kahle nje. Yeah so ubafuna kade sitshele ukuthi nino 2 years manje nindawonye nalento uyimisele ngawe uyakuthanda so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe uyamthanda yini umjoleli yini abafana endleleni ngoba unjena nje shopes bayakumisa hello sisi number in ukuthi awube weak yini awubhayizi yini yabo into kanjalo ukuthi unaye uyamthanda yini nga invest kakhulu yazi kodwa andilo hlobo mina lo muntu nje ubunibona nawe ba dingumuntu uthanda ustick emntwini oyi1 and ndikhala yabona ehlisa umoya bafana yabona xoli asaqondi kahle lezi insuku kodwa angisho lutho kodwa ukuthi mina ngifuna ungicacisele namhlanje no ubavuyisho ngenye indlela uphakathi kanjani kodwa phela ufuna ukwazi ukuthi like lento engibuzayo na mama akho lutho khululeka akho lutho lento engibuzayo ukuthi abafana bekushayela in yabo into kanjalo because uyakuthanda mfethu ubafo and ufuna ukuthatha itebe elandelayo empilweni yabo nibe ndawonye in yabo unefiso nami ukuqala ungixela into ba ufuna ukuyovela ekhaya and nami ndiyamthanda and I don't even think ukuthi ngiyamshithela or do anything stupid because umuntu wami sine 2 years thandana so siyathandana vele mangathi uyambamba ubafo ukuthi uyajola or something ngamxolela yini kunganzima kunganzima ndimxenxa yakhe ndiyamthanda and nayo ndiyabona uyanithanda yabo manje nganzima ukuthi umxolele lokho kunganzima ndimxolele kunganzima but ngamxolela khona egcineni hayi andazi yazi ngabona khona ba ngamxolela kanye ndimxolele but ngalimala kakhulu so okay no it's fine angifuni ukunimoshela isikhathi senu nambe ne restaurant kune sizokubiza i-surprise siphathela yona ubafo engihamba naye umusa so siqaya yona and then ngiqhubeke nosuku lwenu siqhubeke nosuku lwethu so bafo angazi uyazi ama surprise umuntu uyavalwa amehlo sometimes usengaboni phela eneni so ubafo akazi bafo ufuna ukumvala umbambe mhlawumbe noma afuna ukumbamba hayi lungile ngizombamba voice ngizombamba njengangathi uyadawutha nje ngibamba manje ubhekele mama yeah mana nje kanjalo yeah no kanje yeah alright kanje yeah alright kanje bafo ecane uqoke kahle kodwa nimeshile and enkosi yeah uzoba phela yonke lena ngihlezi ngifuna awuthule unjalo ke wena ke yeah ethanda indlovu mama ethanda indlovu ama elephant indlovu ayanithusa indlovu iyakuthusa indlovu indlovu why kanti i-surprise enjani le laqenya ibuzela okay ugatsheni buya benyasi yakuthusa lungile bafuthi ufuna ukumbalela mhlawumbe ka3 noma ngibale mina Umbale wena futhi ubale wena futhi lungile onsibala usukuvula amehlo mama okay ngizobala ka3 3 2 1 ngavula amehlo tara la indlovu gatsheni boya benyathi amapha gatsheni iyo le ongayithandi ekuthusayo aze kubuze lokhu umuntu efonini ngayi ukuthi ubani kwenza kantoni kanti apha wena fanele phela uqiqisela ukuthi qhubakalani onkosi senjani akubonakala ukuthi kantoni la hayi kahle mina bengiyislima ne mina bengiyibhara wena awuzange wathi wena umuntu wena angisaxakwanga ngabuza yabona mfowethu uma uthi wena uyislima yimi islima la nami imislima bafo hayi ngeke nguwe wonke lo bhenele nosho ukuthi ubuyazi musi ngonto enza isibhanqa
obekujabulisa wena lento mina kahle ngifuna iqiniso why unbiza ukuthi student kanti ufuna ukubuza uBonginkosi umbuze into uBonginkosi ungenaphi uthandweni lethu ayisinakubuza wathi awumaza ngithi ngayitholela ke mina lokhu efonini yakho nikhuluma la ingakho ungangixelela straight from suka endlini bawunibizela ntoni lento uthi usiye restaurant ngiyakutshela ke manje nakho ikubizele khona ke awungicisele la usiqhubakalani la ngoba phela angishaza ngisukuthi mina nomalume ngithi siyakuthenza unganibuza endlini at least qala unibuza endlini sihlale phansi badala umbuzo uphongomlomo nayi into ebalekile ukuthi umbuzo uphongomlomo angithi ngicela ucacisele ukuthi qhubakalani lapha ngoba ngicacisa into mina kwabo abantu ningabaziyo bangena phothendweni lethu wayinibizela amakhamera anizothetha into mina yenza lonto ofuna ukuyenza akho nizoyithetha uqonda ukuthi imoto yenza into afuna hayi ukubuza ukukhatha kuthiwa yenza into sayiqalile makayibhebezele lesayiqalile amakhamera kube kaguthi bayisotha kanjani ngendawo ngoba unibuze endlini nganibizela amakhamera awusangimameli mangikhuluma nawe manje hayi bo mfowethu uzange ngathi mina unomuntu na angibuzile bonkosi wathini thatha nawo umuntu and then yini asumuntu kumuntu andithi manje why awunamuntu why umphi manje because now okay ngicela ukuthetha ne ngicela sehliseni umoya asehlisa umoya kanjani futhi siqedisele ukuthi kwenzakalani la mina ngifuna ukwazi kwenzakalani nifuna inyani okay into abantu isho noBonginkosi because uNhlanhla behlala sesontweni ebenganasikhathi sami and uNhlanhla ngulomuntu oserious ndenza umama omthandazo and ngisisemncinci mina ngithanda ukuphuma nje kuma restaurant emaclubini so imali ekhoyo endlini wayithatha ayodonate ngayo esontweni thina sibina imali endlini kanti uBonginkosi yena uyathanda ukungikhupha and like nasebedroom ngiphaka kamnandi umshiphansango lo Elisumoya bafo, elisumoya. Mama uqonda ukuthini ngoba phela nangu ubafo la manje bethu kuse restaurant. Akaze beqala ukuzwa lento ukuthi niyaphuma. Yenzeka kayi1 after 6 months. That's why like bendothukile vele I can't wait. Because no sayigqibela kudala ukuyenza le. Akayenzi sento ekhoyo endlini uyayithatha unikele esontweni. So manake ubathanda ngokuthi lo wenzani awubathanda ukuthi uyamthanda. Ubani umthandayo la kahle ngaphandle ukuthi lo wenzani uthanda bani? Bathanda bobabini. Kanjani? Hayibo. Ho. Baxoli. Inhlanhla uniphatha kahle nenhlizweni. Hayibo. uBonginkosi uyanikhupha and uniphaka kamnandi ebhedini. Ibalance lento. Balance mama. Ma khehla lutho uyayiqalileyo ngoba ngeke uyigqibe. Ekuyigqibe fethi. Ngoba ngeke uyifethe le. Nithi benithethe inyani. Lalela mfowethu. Hibo. Akho nto soyenza sesilapha ngoku so kumele ngithethe inyani. Bafo. Ihlisumoya futhi. Mana mfethu ngoba uyazi ukuthi ubafo unenhlelo uthi beninoxoxa ngalezo zinto lezo uyazi ukuthi unenhlelo userious ngothando lweni ubungayicabanga lento ukuthi ngelinye ilanga izobasta izowaziwa because uyasho lo ubafo la ukuthi nina 7 months nendawonye and 2 years and unama plans and wena ufakazile ukuthi unokuxoxa kanjalo so lama plans into obungenandaba wena awunawo ama plans wena. No, but wami dinazi plans ngoNhlanhla because uNhlanhla ndiyamthanda because uniphatha kahle and senithembisile bazoyovela ekhaya but le happiness ndiyifunayo within akanikezi yona so kumele ngizoyifuna somewhere manje why uqhubeka ufuna ukuthi evele if why ufuna ke emshadweni or no or nokwenza whatever niyoyenza why kukhona la ungekho happy khona shothi even though niyashada ke manje niyashada yazi wena uyisakude yonke lento ngisakude le because like besizoqhubeka sijole ingaziwa lento even seshadile ngoba unama plans la unama plans even seshadile uzoqhubeka uyenza lento le cause uzokwenzeka ntoni we ingxaki iphi lapha njengoba hayibo Wesisi wami angisunderstand la ukusiqhobalana lana kahle ubafo ukhala ngokuthi imali lekayithola unikela ngayo esontweni akakhiphi angiwanothenga ne-ice cream akanisheli kwamali endlini yonke imali unika imali ufaka uya donate esontweni uke wakhuluma naye ukuthi akwesinciphisa ama donations esontweni kudala ndimxelela kudala yena vele ngixela ureporta kumfundisi siphilela umfundisi thina apha endlini uthe uzoreporta kumfundisi bamna ndithola isikhundla sifunayo lapho esontweni
umama uyangazi yabo mina ngumuntu wesonto wangifica vele ngisonta ngamchazela usekuqaleni yabo njengoba nje hayi nawe ndazi bantu ngumuntu onjani ngibingelela nawe ukuthi nawe ube right empilweni ama expectations wami nami umuzwe wethu uvikeleke kodwa uzungashintshi ke because nami ndazi bantu ngumuntu onjani ngithanda izinto so wathi uzungashintshi because uyashintsha for umuntu omthandayo waye ungashintshanga for mina that's why ndaphumela ngaphandle ke mina ke ngeke ngaze ngama phambili esontweni ngakubika kodwa namhlanje uthini Katsheni njengoba ukhuluma uthi wena bese niplana ukuthi in future nizoba nonke emshadweni lento bese iplana mina nawe bekuyini bezoyapi because nami nina besiplana ukuthi in future soba emshadweni so bezoyapi into leyo ngiplana ke cela ukubuza manje ngoba thina ngakujela ngithi nabo Katsheni sibantu amasiko amadlozi akithi manje mangiphendukele manje sibantu bamasiko and mina ngindlovu angishare umfazi mina so into uyaziyo ukuthi ekhasi phela ngamasiko ngithi mina lento besihlela beyizoyapi vele wawushilo kodwa bengingakuthembi because ndazi ba usenela girlfriend yakho so bengingakuthemba unyanisile zonke into obuzithetha kuona bendikuthanda but bengingakuthembi into ba unyanisile into bendimthemba ngoNhlanhla because uNhlanhla ngiyamazi ukuthi ungumuntu onjani wena ngithemba kodwa mina akufanele ngikuthembe chaza lokho cha Nhlanhla angithi akumelanga ungithembe ngithi kunalapha kulekha khona if ungalungisa lapho mhlambi dinga right ngamyekela ubonginkosi angekela ngafeinta inkinga bhuta ngustubborn ngiyamtshela ukuthi mina ngidingani akafuni ukungenzela so kumele ngenzele so why uqhubeka uthandane naye wena ekubeni engawameet ama expectations wakho yini ngiphatha kahle umuntu right ubani ubhuti yes ukuphatha kahle umuntu right yes uphatha kahle kanjani ukwazi I know ukuthi uzomshada because ngiyamazi ukuthi umuntu onjani uzomshada and mina ngifuna umshado futhi Xoli angithi uyazi ukuthi mina ngumuntu wesonto kuyisono nakhona lokho ukuthi siyalala singashadile angithi uyazi ukuthi esontweni kufanele shade iqala ngithi sayikhuluma leyo kwangathi uyayizwa kodwa namhlanje sekuyinkinga futhi manje ngicela ukubuza kule ukuthi kuyisono nayikhuluma sayikhuluma so wena uyiphikisa ukuthi ingenzeki wena wathi liqola yenzeki siyayintshontsha okay siyayintshontsha yona okay kodwa ibadlalazo ukuthi wena uyayitika okay kulungile la mina umuntu wesonto uyazi naye yabo khona siyakwenza kodwa uma sefuna izitayela uma sethi angene ngiphelele ngolayini bakhona anginankinga nokuphelele kodwa after sesishadile okwamanje awungeni uphelele uthi kodwa okay awungeni uphelele kodwa ungoni kakhulu uthi ngoba phela mina umuntu wesonto uyakwazi lo wena Katsheni wena ngene uphelele abana nkinga mina ngiyayuzwa wona izitayela kuba abana uKatsheni ungene uphelele mina ngifuna umshado mina ngithi ba wona izitayela uzenza zonke izitayela left right okay hayibo angina problem but uthanda ukunalo for yena indaba lenani nanginandaba nayo mina ngiyamthanda uXoli yazini manje ngizama ibhlungu moya mophansi angazi ukuthi manje ngakhala ngenzeni because thina asinawo udlami yabona asinadlami sizothile uyabona so manje ngizamhlungu kakhulu angifuni ukukhuluma ngizohlungu nje into uXoli angibonisa namhlanje Xoli uyezwa la ukuthi uphaseke kabi ubafo lo uGatsheni uphaseke kabi and nobafo la uMantshenga uphaseke kabi ngenxa yakho mhlawumbe lento ucabanga uyixazulula kanjani guys to be honest my happiness comes first so before aphendula before respond to the question le cela ukwazi ukuthi uma ungiyeka mina ngiyafeinta hayi mfethu ayihlisa umoya ngokufika qhubeka mama nependula njalo bengisasho ukuthi mina happiness yami iza kuqala so indaba zokuthi ngibe ngimama umthandazo hayi it's not me so ngiphoqekile ukuthi I must choose and choose ubonkosi ima uthi uyezi wonke ngihlala nawe kwenzela izinto nenza nesono Naphula umthetho wesonto. Naphula umthetho wesonto. Oli. Ngempela. Yona ndlela lena. Xolo Nhlanhla ndiyazi ba umuntu right kodwa kenza kwenzani.
kumele ndiyekele futhi abantu khululeke kambe uzobona imatch yakho la ngapha noma imali ufuna ngeke isonto ngiba umphundla nami cha andithi yeke isonto ngithi obakho umuntu all right for when your perfect match uzohlangana naye la ngaphandle mina I'm not the one for you please mina uthi ngiyavumelana no no my sister noma kubhlungu lebafu kodwa ya kubhlungu yes mfowethu kubhlungu siya understand lokho yabo and umuntu nama feelings vele umuntu omthandayo mengakutshela lezi ndaba lezi kuzoba kubhlungu but into akayishoyo ukuthi yena kahle angeke kwazi ukuthandana nawe ngenxa yokuthi wena ufocus kakhulu kuphi esontweni and ungacabanga ukuthi ukufocus esontweni into embi akusiyinto embi it's just that uthola umuntu wrong ongekho lapho khona wena mfowethu uyangibamba iloni engithathe emsebenzini ngoba ngithi ngifuna ukuvela yeah usuyithathile loan angithi sungayisebenzisa for ezinye izinto akunankinga but wena ubojabulela ukuthi yambe sesontweni usekukhombisile ukuthi akusiyilo umuntu lo wena umfunayo uyangibamba ubojabulela lokho because awumagine lo mathwa umshadile ngale mali loan and then wathi sengenile emshadweni wasubona ukuthi kahle kahle ngeyikweletu akusiyena umuntu wesonto so wena thola umuntu ozokwazi ukumatcha naye uyangibamba othanda isonto njengawe but also nawe yes lithanda isonto but umthande nomuntu wakho uyangibamba ukuthande konke uNkulunkulu wasinika abantu besimama ukuthi sibathande so nawe ungalikhombisa uthando through ukuspoiler yena akunankinga yes imali esontweni uyanikela mfethu kodwa ungakhohlwa phela ukuthi unomuntu uNkulunkulu futhi kanjeni akakuphela ukuthi uphilisane naye angisho ukuthi uyena but lo ozothandana naye yabo ukuze naye ezofila appreciated mfethu sonke salithanda isonto siyathanda ukunikela esontweni but asingakhohlwa ukuthi sinempilo zethu personal and kunomuntu wesimama mhlawumbe ophila naye okumele umnakekele kwesinye isikhathi yabo umkhiphe out there hayi ukuthi kumele umkhiphe mhlawumbe ke every day or every month no yangibamba but ukumkhombisa nje uthanda ukuthi appreciate abantu besimama ngiyacabanga ukuthi into abayithandayo leyo uyabona ukubonisa ukuthi bayathanda ngiyakuzwa mfowethu kodwa manje nguzola le kude lo muntu ngiyamthanda lo muntu siyakuzwa ngiyamthanda lo muntu yebo bafo ngiyakuthanda uyazi nawe sengisacrifice yonke into so nje manje ufuna usacrifice isonto straight vele ngiwe once isonto kodwa manje siphila ngalo okay so yabona njengamanje isonto siphila ngalo enini yabona izinto ozenzayo manje ulala noXoli ningakashadi u1 uphula umthetho wesonto kodwa futhi nesonto phila ngalo 2 uXoli the reason agcina thole omunye umuntu osebephusha 7 months na ingoba noma senilala ke lokho nitshontshayo awungeni uphelele because yini uhlonipha isonto ingakho uXoli eyangale ugatshuni ungena phelele so usafuna ukuqhubeka wena khona kunjalo because uXoli akakhona ukuyibekezelela leyo ukuthi noma ke sekungenwa akungenwa kuphelelwe ungena sokwenkukhu ungena sakujika kanti mfethu unhloboni yomuntu ngoba phela bengikuthemba ngayo yonke into usayivezile kodwa nje ukuthi ubani ufunani zongenza nje namhlanje Exolisa Nhlanhla xolo khona nizoyenza usayivezile ukuthi ubani usayikhiphile imask usayivezile ukuthi ubani ufunani wena semele uthathe isinqumo sakho ngeke upretend ndikiwe hayi ngiyazi la nafasi bese usiza wena lento mfethu inzima lento inzima lento mfethu inzima yazi ngempela kodwa wena ufuna uyenza ibenzima kakhulu angikholwa ukuthi iyenzeka ngempela angikholwa ngempela wena ucabanga ukuthi uzomthola umuntu ongcono odlula usisi ngapha awu believe ukuthi wena nje uNkulunkulu njengoba usonta nje uzokunika lo muntu lo mfana njengoba usonta nje ngiyacabanga ukuthi isontweni bayantshela ngokuba nefaith uyabatshela yena nawo nokubatshela esontweni ngabatshela ngaye bayamazi naye bayamazi ngibuza ukuthi wena umbuzo uthi wena awu believe na ukuthi uzomthola umuntu ongcono and futhi umuntu ozomesha istandard sakho yabona okwamanje mfowethu ngengikwazi ukuphendula lo mbuzo ngoba yabona nje ngisadidekile impela nje yazi ngisamangela ukuthi ngizalani umqondo usangambele yazi accept accept yazi webafu umfowethu webathula webafu umfowethu buto mdala but ngithi mina ke wemfowethu cha nje into nami engicabangayo yabo ukuthi mhlawumbe into kumele ufocus kuyo from now on
ipain yesikhona and ipain siphila ngayo uyangibamba ukuhetheka nokudisappointwa abantu into ekhona emhlabeni it exists so the minute ungakhona ukukhipha lokho kwenzakalayo manje uyitshela ukuthi okay lo muntu yes ngiyamthanda but akangithandi so ezinye izinto mfethu ngeke uyiforce uyangibamba uyayithanda into engakuthandi back it's part of life sonke siyakwazi lokho so now into efunakalayo wena kumele ubelievele kuphi kwi-faith yakho uNkulunkulu akuniyona enhlizweni yakho ukuthi uzomthola umuntu ongcono nomuntu ozokuthanda ngalendlela wena ufuna ngayo uyangibamba esontweni for sure bayakufundisa ukuthi yiba nethemba yiba nefaith ngeke uye esontweni ifaith yakhe ingekho strong isonto labantu abane-faith because ubelievele entweni ongayiboni ongayazi futhi uyangibamba so nawe ifaith yakho mfethu ayiqini wazi ukuthi uNkulunkulu uzokulethela lo muntu lo omfunayo wena lona usekudisappointile but nakhona akudisappointanga uNkulunkulu usekuvezela ukuthi lo muntu akusiyo yena owakho so kushuthi owakho uyeza akusikona linda lithi izwi hlala nilindile yebo hlala Nkosi yami bangikhumbuza esontweni lithi izwi hlala nilindile yebo kanti uyelana esontweni if wena ngeke ube nefaith ukuthi uzomthola umuntu ongcono wena ngabe uyambonga lo sisi ukuthi useyivezile ubonge noNkulunkulu ukuthi uyasebenza empilweni yakho because if akasebenza empilweni yakho ubungeke ubone ukuthi lo sisi uyakubhedela so amandla uhambe uyekhaya kubo uyovela umemeze wenze yonke into amaloni obukhuluma ngamaloni in kanti hayi yabona khona impela noma khona kubaba hayi ngizokunya khona kunjalo kwenya mfowethu ngizokunya khona kunjalo uNkulunkulu nje wena ukuthi so wena kahle mfowethu uyayibona into esishoyo hayi yabona nje naye njengoba seyichazile futhi ke wazongihlamba laza phambi kwenu ngithi ngifuna usizo hayi kulungile hayi okay no ngabi sorry kulungile uNkulunkulu ukhona kodwa engikwazi yamuzo uthina body Ngiyamuzwa. uphoxekile nani wara nanokuthi yabona nje phambi kwabantu useyibona ewumuntu omubi kodwa ke uzoba right isikhathi siyaqhubeka mhlawumbe yini ongayisho kuye since uthatha isinqumo sosithathile wena yini ongayisho kubhuti mhlawumbe amazwi ongamnika wona Hlandla ungumuntu right ne so ndicela into ba ungashintshi uhlele ngulomuntu nguye so ungabi limited ethandweni just because manje udisappointed uvula inhliziyo yakho uNkulunkulu uzokusiza uthola umuntu ngangitshela uNkulunkulu wena ngokugcina ngitshela uNkulunkulu wena ngangitshela uNkulunkulu wena ngamfaka nokumfaka nje lapho kwena wena qhubeka wena nemkhuba yakho le ungafaka uNkulunkulu qhubeka nemkhuba yakho lena yenzayo yebafu ngumkhuba mina manje angeni bafo wakho hibana angeni bafo wakho awukhuze uza lomphundla wakho ungambize kanjalo hayibo ungambize kanjalo ngidedela kanje hayibo nawe bafu hayibo lalelani ngimchekusale okay yena ehlisa umoya mfethu ehlisa umoya nawe bafu mfethu ehlisa umoya umuntu kaNkulunkulu wena and umuntu oyinikele uNkulunkulu the way ngibona ngakhona so ungavumeli ukuthi ubafo axova umoya wakho uyangibamba so wena umuntu kaNkulunkulu mawuthi umuntu kaNkulunkulu the way osho ngakhona then awukwazi ukuyekela ukukhuluma kabafo ukuxova umoya yehlisa umoya uyangibamba nawe bafo mfethu nawe ngicela ukuthi ngena ukholweni ungaphuma bayakufuna gatsheli bayakudinga wenyathi keep okholweni mina mfethu ngombamba kanye ufuna ukumbamba ungahamba mfethu kulungile ungahamba because uzoza kumuntu wakho ungahambe uyobamba ifoni uzoza kuyena umuntu wakho uzoza kumuntu wakho so mama ugatsheni lo receive ama calls kangaka nguye othi uhamba naye uyamkhetha vele ndikhetha yena but edisho ngesiqobo sami senzile andisoli umzwile mayikhuluma la ukuvezela ukuthi naye akuthandani nawe nje just naye unemicabangana nayo bendiyazi lento leyo uyabazi bengamthembi kakhulu ngoba usho in front of cameras so lema mina iyakhala hayi ku right bafo uzoza kumuntu wakho uzoza kuwe ya no akusanke ola lo hayi kulungile Nkosi ungiphendulele Nkosi kubusise okay all the best Hlandla okay no baba kulungile
qhubeka hambe kuye because ayikho singayikhuluma lo mama nabantu abangathandani asala noyedwa hamba emntweni wakho Inkosi nisale yakhe. siyabonga usho ngesikhuluma sathini okay bafu ngena ngapha nciko angena ngapha indodana Ey. Mfethu. Kosiqinisa le ndoda lena iqine ibe namandla ikwazi ukubona okuhle nokungekho kuhle ikwazi ukuthi umlethele lo wesifazana amdinga empilweni umuphe nenhliziyo yokulinda athobe ngoba wona Nkosi konke kwenza ngesikhathi konke ukuhlelile impilo zethu usazi singakazala seseyiswini zomama bethu so Nkosi namanje thatha indawo ke empilweni lomfo umkhansele konke kube kuhle ngegama lokwethemba amen amen awu bafo usekushaya umthandazo omuhle kangaka mfethu ubafo waxhumanisa nophezulu nazi ukuthi ngiphoxeke kanjani ungasabi ngaze ngiphoxeke kanje uthemba umuntu ngike ngiphinde bothemba itsha hayi akathemba uNkulunkulu ama-sacrifice amangaka aliyeke letshe akathemba uNkulunkulu yazi ukuthi wena mfowethu angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ngiyezwa ngikhushwela umoya ngiyakubamba kodwa ubothemba uNkulunkulu kukho konke ngoba esho nje ubafo emthandazweni ukuthi sithi sizalwa uNkulunkulu vele suke sehlelele uyangibona uyangibamba uyangizwa ukuthi ngithini ku ngiyakuzwa kodwa uthembe nje uNkulunkulu ubambe uNkulunkulu uguqe ngedolo uthandaze uNkulunkulu uzokunika impendulo ungasilinda lapha awasilinde ke mfowethu yeah soyishayila akayusi soyusila akayidli seyidlile udla icala ziyahaphena and kuningi kwenzeka kwabasontayo kwenzeka kwabangasonti kwenzeka yonke indawo kuthiwa ufuna ukuphuma ufuna ukungena ungenayo ufuna ukuphuma isiphithiphithi oseshadile ufuna hey Nkosi yami yasazi isiphithiphithi hey kubi ndoda othwele ufuna ukuyeka ungathwele ufuna ukuyothwala hey bafowethu bafowethu uNkulunkulu anipha amandla nani lapha emakhaya webafu uNkulunkulu abapha amandla ukuthi kukho konke abakufisayo nabakuthandazelayo kuthi kulezi zinto lezi mfethu ongayikhulumi namuntu ongayikhulumi nabangani bakho ongayikhulumi nobani nomzali ukhazini uyikhulume noNkulunkulu ngibamba ukubeke konke kuye yena uyobona ukuthi uzokunika kanjani lezi zinto lezo and kumele kwazi ukuthi uNkulunkulu ukunika izinto ngesikhathi sakhe yebo uyangibamba uthandaza ukuba ngedolo mhlawumbe ethembeni abantu abahlala ethembeni mfethu hlala ethembeni hlala ethembeni ihlala ethembeni hlala ethembeni ihlala ethembeni hlala ethembeni ihlala ethembeni Chris you know what to do Elanga lomzuzu welcome to Diaza TV another episode of impahla mntanami Diaza clothing bafethu sendumela umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini sesivele sabuya nanamasweater ke akhona ama-hoodie bafethu wonke ama-sizes akhona almost wonke ama-colors akhona mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available yes makepisi akhona bafethu akusuka amasweater kuphela akhona nama-hoodie veza nje bafo ikhona nama-hoodie bethu ihoodie nje nalena so this one is 500 rand ihoodie and then this one is 450 sweats khona no pink mfethu veza nabo pink bakhona amakepisi akhona ayikho into engekho 160 rand yini engekho vele kuningi ama-sweater 160 rand ama-cap hey so guys la kunama-event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza clothing izobe ikhona XY show vele sizodayisa bafethu niyazi-ke kuyabanda manje and i-winter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV
ubonakala nje umlandeli weDuyaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDuyaza TV usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for support basicela ukuthi abafisa ukuthenga abafethu siwafaka ama contact details nizotexta la namba nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo na Facebook guys ningakhohlwa because enye information eningi nje isola Facebook so follow our page on Facebook Duyaza TV mofika lapha nizothola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto konke nezithombe kukhona nje